North. Nijwe nitukorwo tu kenyitana kaida atari kunene na mundu gwitwo Kamau Mwangi. No ndathi nabe na kulirikanio ati mundu wothe urathie gwikia kura, kana ni Narok, kana ni Mbeere North, kana ni Baringo, kana ni Kariobangi, kana ni kuria kungi, rekei tukorwo tukiiga thayo handu hothe bururi uyu waruma. Kundu guothe kuraikio ithurano, kwina ithurano, turahoya tuige thayo tondu ucio noguo ungituma tukorwo tugikara wega thiini wa bururi uyu. Na ni jiona tugicoka mwena uria ungi wa studio Jabaira ni je no guthie na mbere na guturiria he mutumia hau ndaigua kiuga ati turahoya Ngai atuhe uria ekwenda. Ndiwe mutumia ucio niwe wina kura yake, no arauga marahoya Ngai amahe uria Ngai we mwenye kwenda. No tuguthi na mbere na kurania uhoro wa aikia kura uria urathie na mbere. Mwangi agkorwo ni uratuigua agkorwo uratuigua Mwangi rucini rwega, twire kuhana atia mwena uria uri na uikia wa kura urathie na mbere atia na ukorwo kindu gigwitwo security nayo ihana atia. Gatho cia mwanya Michael Njenga ni ndirakwamukira na njira igwete, na kwa ihinda riri twambite hema itu kana kambe itu giceceni-ini kinene gia wikia wa kura guku ni Siakago Social Hall, kana horo ya muingi ya Siakago iria iri na ceceni ithatu cia wikia wa kura. Na ni wega Michael Njenga amenyithie mwiroreri wa Inooro TV ati ceceni-ini no ya Siakago Social Hall nikuo muhuraniri wa giturwa kia ubunge mbere ya rugongo na kiama kia UDA Leo wa Muthende atanyitwo guka guikiria kura yake guku, na nitukumurorete register-ini ya aikia a kura na tutinona ritwa Leo wa Muthende. Ritwa riria riri register-ini ni Jero Leonard Muriuki, tondu register iria irahuthika ni ya githurano kia mwaka wa 2022 na Jero Leonard Muriuki acenjirie ritwa riake na agitwo Jero Leo wa Muthende mwaka uyu. Koguo ritwa riria riri register-ini ya aikia a kura ni Jero Leonard Muriuki, no ritwa riria riri iratathi-ini ria uikia wa kura ni Jero Leo wa Muthende kuringana na kibande giake kia ihinda riri kiria ahetwo ni thirikari thutha wa gucenjia ritwa riake. Koguo ni tugutanya ati ndagika itari coho ni twiritwo ni andu aria marutithanagia wira nake ati ni gukorwo akiingira guku niguo atuike wa guikia kura yake. Oho ni tuonete amemba maigana ona a family yake, na twagia na ihinda ni tukuhota kwaraniria nao. No Michael Njenga reke menyithie mwiroreri wa Inooro TV ati ndagika nini cia hetuka ni twakorwo tukiona gicanjama haha, gicanjama kiria kia rutwo ni mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi aking'ethanira na MCA wa ward ya Shiga kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri Kiruga Thuku, uria ugwikinyitie giceceni-ini giki na auma na nguo ciena marangi ma kiama kia UDA, undu uria uterigirirwo guku. Na oho dauma na marua ma kuonania ati ni ahetwo rutha ni IBC gukorwo ari ceceni-ini o yothe ya wikia wa kura. Koguo ni tuona mutindikano haha akirutururwo ni andu a JB Muturi, na Kiruga wa Thuku ni arikia kurutururwo guku ndagika nini hetuku. Oho haraikirio kura ni tuona ma agent amwe makiruta fujo hanini makiuga kuri na andu mataramenyekana kana ni ma agent kana ti ma agent, na no murugamiriri wa githurano ceceni-ini no kana uria wetagwo presiding officer ni arikia gutuithania ngahiha iyo na maiguithania na mihango ya wikia wa kura ya cokereria. Na ta uria urona thutha wakwa ni andu marite raini metereire itena ria uria guthii guikia kura na gwithurira mundu uria marenda atuike mubunge wa mbere ya rugongo gatagati ka andu kenda aria marahuranira giturwa gike. Na Michael Njenga hi ni ukunjitikiria jarie na umwe wao haha uria ugwitikira kwaria na ithuĩ ndirona ni airitu anini. Hi no unjire ritwa riaku umite ku na ukire guku thaa cigana? Bitagwa Cynthia Kagendo na uketha ino kusagurana. Kagendo hihi niki uratanya kuma githurano giki na ni wiganiire na mihango iria irathie na mbere? Nini sawa na ura maraka what they are doing, na I'm comfortable with the security and everything else.
na tunatumaini tu tukichaguana tutapata kiongozi bora. Asante sana Kagendo. Labda wale vijana wengine wadogo kama wewe labda wako nyumbani hawajajitokeza ama wanapanga kutokea baadaye, labda utawajulisha nini? Mimi ningetaka kuambia kila mtu ajitokeze kuchaguana. Alafu isikuwe, unajua huwezi complain bad leadership na una kura. So it's your vote that is supposed to make a difference. So mimi naweza urge youth watokee wachaguane kama uko na kura. Na asante sana Kagendo na kila raheri. Michael Jegani we igwira kuma kwe muiretu ucio retwo Kagendo ni muiretu munini na aroria ayuthi ati ndungiteta ati kwina utongoria muru bururi-ini na wina kura na kura yaku umigite nyumba. Koguo Kagendo agakorwo akiuria ayuthi enzake kuma kugicokia mbere ya rugongo metikire kwiyumiria niguo matue itua ria mubunge uria marenda gucagura. Na Michael Jegano ndirona njikaikanirio ya miario haria ni ndirona njikaikanirio ya miario gatagati ka maagenti matiganite na marakararania iguru ria namba ya maabitha kana maagenti matiganite na ni ngarari irageria gutuithanio ni murugamiriri wa githurano haha Pio. Na bado no ndirona andu a JB Muturi anini magiikaniria miario na turenda kumenya niki kirathie na mbere. JB Muturi mwenyewe no turamuona haha akigeria gutuithania ngahiha iria eyumiritie haha na ni gacajama karugamitie mihango ya githurano haha kwa ndagika nini na turehoka ati gicajama kiria ki haha ni gigukorwo gigituithanio na ndirenda tukuhiririe hihi tumenye niki kirathie na mbere haha. Ni ndirona maabitha a borithi ni maraikaikania na security ya JB Muturi na Pio kana murugamiriri wa githurano haha ni arageria kumahoreria. Mundurume uyu urona ena ngofia ya gitiri niwe ukoretwo ukiruta kana niwe wambiriirie kuga kwina maagent aingi haha na njikaikanirio no ya miario ceceni no ya wikia wa kura riu no irathie na mbere kuma riria kiruga wa thuku atuikire wa kweherio. Michael Jega reke tuthie na mbere guthikiriria na kwirorera maundu maria marathie na mbere ceceni no ya wikia wa kura. Michael Jega arerana arauga ati kuri na andu meguku na matire na baji na matietekeretio kuingira na niturona njikaikanio no irathie na mbere. Ndirera kamera wakwa emenyerere gutigakorwo na njikaikanio haha tondu niturona na okay, reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Michael Jega, reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Tokeni karibu na box. Reke tuthikiririe kiria JB Muturi arauga ihinda-ini riri. Donning UDA colors. Party colors inside the polling station. Yeah? You do not see it fit to tell him, please, you cannot be here wearing party colors, which is the law. Now, Pio, we told you exercise your authority because you are the one who is in charge of here. Yes. That's what we are saying. Don't allow any form of partisanship to happen here. Yeah? Sio tumeelewana? Yes. Okay. We are not asking, we are not coming to ask you kukuomba nini ema. This is your grandson, a member of Forum. Yeah. Okay. Grandson. Yeah. We need to be assured. It's okay. Hakuna kitu ingine itafanyika. Alafu kila mtu atoke nje.
Yuti nyamaza wewe, nyamaza usipange. Unajuana, nyamaza wewe. Nyamaza usipange watu wa mbele bana. Wewe ndio utatoka, usipange watu unajuana, usipange mheshimiwa kwake bana. Usipange nani mheshimiwa kwake bana. Nyamaza, enda Nairobi, Enda Nairobi upange watu bana. Usipange na Nairobi mheshimiwa na kupanga kama ni huku ni kwako. Hapana, unyamaze usipange watu. Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si JB. Aende supervise watu wake wa UDA lakini si. Kwani anazunguka vituo zote anafanya nini zote? Anafanya vitu wetu lakini ambie huyu kijana. Hata mambo hiyo yake anataka kutetea hapa. Bana. Whatever is there, it cannot be done. Tunasema ongelesha huyu kijana asikuje kupanga watu. Michael Jega kiu nikio gicajama kiria kirathie na mbere haha ceceni-ini ino ya wikia wa kura ya Siakago Social Hall kana horo ya muingi ya Siakago, na kwa ndagika ino ni turona githurano ni kiamba kurugama na ni ndirona commissioner wa IBC ni arikitie gwikinyia guku, maafitha a borithi magekinyia mari na nguo na matari na nguo. Reke tuthikiririe kiria kirathie na mbere. Wewe. Mtu mmoja mara. Sasa nyinyi mnasema mna control. Michael Jegani turi mutongoria wa kiama kia Democratic Party akihorerio ni maafitha a borithi amwe mari na uniformu na angi mari na nguo cia raia makigeria kuhoreria ngui iria yakorwo ikiyumiria haha. Reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Kwa commissioner kwa pale. Ama acha nimuulize kama ataweza ongea. Endelea. Ni ya nini kitaa? Mapema. Ameingiza baridi mapema. Michael Jega kwa ndagika ino ni ndirona commissioner wa IEBC Professor Francis Oduol agiuka kwaria na mheshimiwa JB Muturi, na turona haya andu menduthi-ine iguru ni megukite guikia kura no thutha wa gukoranga hiha macoka. Reke tuthie na mbere na guthikiriria maria mareyumiria. Ngojea kidogo, msipite kwanza, ngojea tu mtapita. Acha hawa watu watoke hapa, mkikuzwa hapa nyinyi mtaumia. Ngojeni tu. Ngojeni, hizi magari zinatoka. Ngojeni tu hapo. Haina reverse. Ebu. Sorry, mami. Mimi ndio ningepatia mzee nafasi kwanza atoke. Fungua njia watu wakije. Okay, sawa. Mike, jaribu kusukuma huyo. I can't come here inside here Yes. wearing DP colors. Yes. Then Some of them started making noise, the UDA agents. So I hope the situation has been de-escalated. It has been de-escalated. Okay. Yeah, so we are relying on you to help us deliver a clean vote, JB Muturi. Absolutely. Yeah? Absolutely. I had a long time the day before yesterday with I'm aware. with our mutual friend. Yes. So he talked to you. He told me. Thank you, sir. Commissioner, Thank you, Prof. Commissioner, a quick question. Yes. Before the DP party took it upon themselves to identify this gentleman in yellow and even
niguo kohana kuria Beden North nona nditimurano iria ekuo andu magicokaniria na andu makirana asa kuri omwe nginya urero ndugiuma Nairobi uke utuvangire guku na nigukire na nditimurano irathie na mbere mundu gwitwo Maina Amwangi ngwihoka ne omurathie na mbere na gukimenyerera tukiririkane tukino memerekio ngi ona thutha wa ithurano ici jamba ya wira nona kundu kuria gugiikarite tareke tucoke kuo oringi hanini tuone kana jikaikanio ni guthira what exactly happened with them so that we can be able to know what to do. They have been properly trained, they're expected to do the right thing, and I've been in a number of polling stations and polling centers this morning, and we have not encountered this kind of thing. So the action that is expected to be no, I cannot say that in advance because we ourselves have to understand what exactly happened. I think you are trying to you are trying to preempt But are you agreeing with the DP party that it was wrong for anyone? It is not a question of no. It is not a question of DP party. It is not a question of DP party. I take it that Mheshimiwa has reported this as a Kenyan, not as DP. If it is wrong, it is wrong. If it is right, it is right. I don't think it is a DP issue. So thank you very much. So JB Muturi, we are relying on you to help us. Michael Jegani go maudu marathi na mbere guku giceceni-ini kia Siakago Social Hall. Mutongoria wake makia DP Justin Muturi ni marikia kugeithania na commissioner wa IEBC Professor Francis Aduol uria warikia gutuithania garari kana nditimurano area yumaho na Professor Francis Aduol commissioner ni maiguithania ati thina uyu wothe woimira tondu murugamiriri wa githurano gike kana PO ni arega kuingatithia mundu ucio uma na kara cia UDA na nditimurano no irathie na mbere haha reke tuone kiria kirathie na mbere haha ndirona mubunge wa kiria wa kuria Mathira Eric Wamubi reke tutonye tuone kiria kirathie na mbere na uyu ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi tuthikiriria kiria arauga. So he must leave this place. Justin Muturi must leave and stop blocking the gate where the voters are supposed to access the polling station. Why must he leave? He is a party leader of the DP party. Yeah, but he is not supposed to block the gate. He is not supposed to block the gate. Let's allow a peaceful flow of voters. The other question would be, you are a member of parliament from Nyeri, Mathira. I'm not sure if... A Kenyan. I am a Kenyan. You're a member of parliament I have come... What brings you to... I am a Kenyan. I have interest in this election. I have to make sure that voters are voting peacefully without being distracted. And you have seen, they have cleared. We are going to make sure that this election is peaceful. No one is going to be allowed to cause chaos. I am also not here to cause chaos. I am here to make sure that voters are accessing polling station peacefully. The responsibility of making sure voters are voting peacefully and all that is a responsibility of the police officers. You are a lawmaker. It's a responsibility of all Kenyans. Michael Jega uguo niguo maundu marathie na mbere na kwegariura na ucio ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi akiuga JB Muturi aniagirirwo kwehera haha niguo mihango ya wikia wa kura ithie na mbere na JB Muturi ni arikia guthie no marauga no ginya githurano githie na mbere uria kwagiriire na ikia kura aria mekinyite ha ni marakarite ni kuona mihango iria mokire gutavania igithie na mbere na kuhingishwo. Michael Jega gucokeria mwaro weko studio. Ni ngatho nyingi muno Maina Amwangi na mugithie na mbere na ukimenyerera mwena ucio turirikane no